umsebenzi lo noma intwalo le owanginika yona akhambi kahle baba kakhulu. Kodwa manje inkinga esengibhekane nazo baba bengibone ngathi ngizokwehla nako lokho ngivele ngikiyeke nje. Manje nako angazi mangikiyeka ngizowenza kanjani ngoba ekhaya khambi kahle kakhulu. Angiboni ukuthi ngizokhona nokusiza lakhe ingane yakho. And okugcina kuze lakho uthola ukuphumula Ndlovu. Komele lakhe nayo ubalandeli. Yabona njengoba sokudla lakhe endlini uqalile lakhe nanye ingane. Akusekho lakhe engakhona lokho ukukwenza. Akukho engakwenza abantwana bami. Ngiyathanda ukumsiza, ngiyazwelana naye kakhulu, ngiyazwelana. Umthetho abantwana bami. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Josie Pascoe Real Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting to me on Josie Pascoe today. So guys, today we're going to get into Mruti Mona. Kita mo fa fela sebaka re jwetsa ke ntate Mruti mang lo re yena hantlantle why atlile Josie Pascoe today. Motho molo le kae? Nyaphilo njani mama? Le nna ke teng motho molo kopa fela jwetsa di viewers tsa Josie Pascoe gore wena ntate Mruti mang lo re why o ngolesa sine re jeng. Okay. Igama lami nguTrevor Isibongo uNdlovu. Sisho ukuthi nginenkinga lana khona indlela engayithatha. Nginebandla engalivula. Indlela engayithatha ngangifuna ipower nokuthi nje ebandleni kube naloko nje ukuthi kube nesisindo. Konke mangikwenza konke kuhambe kahle. Kodwa kulonyaka nje ngithi unyaka wonke akuhambanga kahle kanganga ukuthi kunanengane futhi ezami engiziluzayo so far sengiluze 2 ingane lesele iyagula ngizamile ukumfonela ubaba ngamchazela yena uthubhizo kwamanje so njengoba ngize ngathi ngizekini kuyinceku zami mhlambe ninganginceda. So kuyawutlwa wena hantlantle motho molo uri di ingane zakho azilast batho bana ba hlokafala utsho jwalo bayashona babulawa ke futhi thingisho nje ngathwala mama ngitshela ukuthi kuzoba right ngithi ngiphilela bona futhi kodwa manje akusahambi ngendlela ebengicabanga ngayo ukuthi kuzoba ngakhona. So motho molo uthwethe nini wena? Sengina 3 years ngithwele ku past years kuhambe kahle angifuni uqamba manga nasebandleni kukahle nabantu engibabeka izandla engibathandazelayo konke kuba kahle kodwa kulonyaka nje kuvele kwashintsha. Kukhona uhambe engalihamba bekune conference for a month ngoba izinto ekwakumele ngizenze bekumele ngenze izinto every week. So ngazama ukumchazela ubaba but wangiphikisa ngayitsho ukuthi nama ngibuya ngizokulungisa konke lokho but akulunga ngifuna uqamba manga. So motho molo isithwalo sakho bekuyisithwalo sani? Ke batla re ke beka Sesotho o tlo kgona go understand. O no thwala ke o thwetse wena ntando thwetse ne no thwala ka eng? Ke eng tso o ile ngole ba o fa yona ba go etseng go bane le tšhelete gore eng a ke se sithwalo sa one le sa eng? Ya khona bekwabantu bengidonsa abantu nako lokho ukuthi makunabantu vele kuzoba nemali. So kuze kufika abantu bekuyini kuamele wena uyenze? Uthi into engayenza mina ngaphiwa ikhanda lengulube ukuthi ngiligubhele ngakwe altar yami bese ke izinto zohamba kahle. So lelo khanda lengulube yilo eliletha abantu oswentweni ukuthi kugcwale esontweni? Yebo kodwa khona nento engiyenzayo every week. Yiphi le umuntu omntana? Kunenkukhu engiyihlabayo every week. So bengilo ngikwenza kahle kuhamba kahle kodwa kuke kwafika isikhathi mangiyiphonsa lenkukhu iyabuya nami ngingazi ukuthi sekwenzakalani because khona ngiyayihlinza ngiyise lamele ngibeke khona because nginomsamo ngoba ngikritla uthusa re le Josie Pascoe ne ke batla uthusa ma uyiphonsa kuphi ene meli yenzeni let's say uyayiphonsa ene ayibuyele move neyetsa eng a uyiphonsa kukhona into esabusigubhu enginaso emsamo wami into ebengiyenza nje mina ngihlenza inkukhu ngiyise esigubhini okuningi angikwazi ukuthi kwenzakalani kodwa manje inkukhu ayisekho kwenzakalani ya yona ngivuka ingasekho. So motho molo ke a utlwa so mkhulu o yena ke mang o dula kae ho etsalang ka yena? Umkhulu Zulu ubaba uZulu uphume KZN kwamhlaba yalingana eMangusi kodwa yena usebenzela la khona la eGoli. Yebo. Okay.
so nje bengacela ukuthi mhlambe ningiphelezele siyeni kuye mhlambe ngicele uncedo mhlambe ukuthi size ukuthi kusangalunga na bese ngezwe kuye mhlambe makuthi kuvimbeke lokho kwenzakala ekhaya ukuthi kube khona abantu abashonayo kube khona ngoba kunengane egulayo kwimanje either uyanginceda ngakho noma ungipha okunye ku right engeke kwenze lokho kukwenzayo because nali bandla lisangidinga angikwazi nokubaface because iqiniso ngiyalazi ayidingata ntho tsa ntate wa utlwisisa mfana iya confused but man to man itayami I think it's better ukuthi siye lapho kulo baba siyocela nje ukuthi estophe lento yokuthi kufa ingane mhlambe stophe vele uyeke phansi yonke lento imithwalo umuntu omdala because ngumuntu angithi ukholela kuThixo nathi umuntu omdala usibona sikanje siyathandaza uyabo inkinga sinokudibana nazo but we pray uyabona so ngiyacela ukuthi sihambe siyocela ukuthi estophe yonke lento siyiyeke phansi than because uzozilethela inkinga eziningi nna lovers ke believer ntate ska go jotsa so lovers na akbatlo jotsa maka re lemo ha ona mhlang re tlo khona go thusa if batla go qhubeka ka yona but as long as go lady blue ko paletsa mine lovers le lo nthusa mo lo re ke fihle fela ke stop yaibo wa utlwisisa because of wa rapela ke re ba go motho ntate mdimo ene le nna ska ke rapela so ke no thusa motho ntshekisa no hayi ngiyakuzwa yakhona vele egcineni nambe ngisho ukuthi mase ngikhuluma nayo babuZulu ngizokucela lokho ngoba okuningi okwenzakalayo bengingakwazi akazange akusho because nami vele bengiza ngento enhle esho nayo ukuthi isithwale esinganagazi singalimazi lutho yikho wabala nezinkukhu nami ngitshela ukuthi inkukhu zizoba ngcono dihlotsa dikulube tso di bitsitseng so guys ntse re tlo yetsa no re tlo tsama le ntate moruti ka mona ska re tsama le ntate moruti ka mona re tsame a le go bontsha mkholo re le gona bua le mkholo ga ona way ya gore sithwalo se se stope wa utlwisisa Mr Jones le Gucci ba re tsamaeng fana ne re bone go re tsang jwang please can we please move because no nna le kumkane ntse ke tlo itshong go rasa ke ntse se ding dibima and wa bona ha o soka ntate morutane o le motho soka o amohela ntse ntate mdimo o fileng o bophelo bo tlo ba thata for wena mayingabe ilife ingathi iyasimoshakalela sibalekele enkonzweni and ila esikholela khona ukuthi uThixo ukhona manje la isitshela ukuthi kunoThixo khona kanti kuneyinhloko zamayagu lapha into esingayiunderstand uba inhloko ifike kanjani kanti nalomuntu osiholayo ngumuntu othwele niyabona ukuthi nibuye nibhayizisa umhlaba samazi no wrong no right because ngeke sifundiswe yisoni uyisoni nawe umuntu omdala ngoba ufila ngathi uThixo akakusebenzeli wena ene kana kwa ngwe yena wa bala bible motho molo mo tshong ntate mdimo na le timing nako ya hae wa utlwisisa so batla go charge motho molo gona rata go fela re ke re be nnete ka mogo e leng ka teng because of are sa o jotse nnete the way re leng banyane ka teng ga tseba re banyane but ho bete go jotse nnete lovers because o re le gona re ska lahleya ene le ba re shebeletseng batho ba yang le bona ba baholo ba shebeletseng ba ska lahleya wa bona because isikholela ukuthi abo pastor baba yini abantu enisikholayo la emhlabeni yes njengabafundisi nani manje mase silahlwa yini futhi sokunini enihamba niyothwala senithi thina masithandaza sibalekele kuphi nakhona ngoba nini enisikholayo senibalekele emithini khona vele ngangekho ngedwa masiyenza ama ministry sifundela kube nako lokho ukuthi abanye babe abantu engathi banolwazi nako lokho ukuthi inkonzo mawungadlula la kuzoba nabantu egcineni abakubala okuningi okurong so mangikwenza nami nabanye okay angeke ngikhulumela abanye motho mulaskisi umuntu omdala nina nokufika gogo nenza kanjani uba wenza kanjani mawuzana sasibe ngangifona namanje ngifonile kodwa akalibambanga ucingo ngiyacabanga mhlawumbe khona abantu akabasebenzayo akene akise mrakena na basi thokoza kena le kae motho molo ngiyaphela njani gogo re teng so motho molo ke tsama le ntate moruti ka mona so a ke tsebe hore re batla mkhulu wa mojarateng konje ke mkhulu ma babuZulu babuZulu khona ngaphakathi usa nabantu abhizi like ngabo wena ungangenwe ngizongena ngimcheck la ku babuZulu ukuthi kangakanani mara ngiyangena nje nihlale ngaphakathi okay sihlale la ngasondela ngapha okay wena uyasibizela
Okay. Oh. Ay, ka mkhulu senzani ba lo mbitsa. So guys, no ska re eme sorry emetse mkhulu lo bitswa. Ska ke fihla mo ke thotse nyankwabe. Ba bitsa dinyankwabe ne? Ya motho sebeletsang mkhulu ke ya ke nyankwabe. Re thotse nyankwabe ya hae o re mkhulu o lo bitsa mkhulu so re tla emang re tla dula. Ake sebela ba sorry senje. Mara umuntu omdala kuyo naba yini ezoyenzeka lapho. Siyacela ukuthi baba ngoba sesifikile kulomuzi kaMkhulu. Eish naba yini imfana ezoyenzeka. Ayithobe kuyakuba. Ya uyithobe umuntu omdala ngithi wena owasukela ukuthi uyayifuna lento. Yeah ubaba uZulu zangeze kuwena. So siyacela umuntu omdala ngoba sifuna ukukunceda. Because of entry notice wona la most of the time re thusa batho ba rona guest. Wa se ba se fihlile so hla mkhulu se ba lwana. Sebefuna ukumlwisa ungamlwisi. Ke ukopa hle motho mo. Hayi khona ngiyanizwa Zinceku ngizoyenze njalo because nami ngidinga uncedo kuye. So ngizimisele nje ukuba phansi ngendlela nokumhlonipha. Akubone Step serious mkhulu. So mkhulu strong ifileno na le mabone fela. Sengisho Ke mathatho. si strong le si. Hayi steps asinkile. O mkhulu. Umkhulu sasebhizi mama. Yebo. Ngicela nje ukuthi ngingahlala phansi kancane. Uzoza zona. Okay. Uzozazonibona. Akunankinga ba. Sizalinda. Re tla linda. Manje ngifuna kunayitulo nyana mhlambe singabe sihleli phansi. Ngibheka ngaphakathi endlini baba. Okay. Ga leboa mthomolo, thank you. So guys, o khutlile hape abuti o re mkhulu o re sentsana le busy ka re rona mosebetsi wa rona go thusa batho. Re tla dula la abuti le ka ba 2 hours le ka ba 3 hours as long as fela ntate mruta tlo thusana. Ha ona ka mogomong. Chola bas. Anina manzi lapha emotweni yethu crew. Please cela nisiphasa amanzi lapho afethu phela we still gonna Mike, metsi please. Guys, salentse re eme re dutse mohlomong sona le 2 hours ka ofela re metsi mkhulu. So ntse re tlo yetsang tse re ema re tsebe o busy ha ka kang pa re emetse. Ka se ke khathetse no. Ao batle metsi bona mthomo. Oh. Mothomo. Lega mkhulu. Thokoza. Mkhulu re tlile le ntate moruti ka mo. Thokoza. Ngakusiza ngani Ndlovu? Hayi mkhulu shuthi babuZulu ngisengeke ngaza la kaningi ngisebenzisana nawe. Jwale ntate moruti pele re bua ne re kopa re dule fatshe. Yeah please. Okay ya ka dula mo kumka. Okay. Hayi ngiyaxolisa ukuzela nabantu babuZulu ukuthi nginenkinga enkulu njengoba bengisho nasocingweni isikhathi ngifonile ukuthi umsebenzi lo noma intwalo le owanginika yona akhambi kahle baba kakhulu. So ngithi ngizocela uncedo kuwe. Ningobani nini? Mothomo le re batho ba tjotse bioscope o buang lena mona ke Lady Blue ke tsa malela vase ka mona. So re ngoletse ke ntate moruti ka mo. Hayi ke ngoba uNdlovu ke na nyamazi ke Ndlovu ke ubeke udaba lwakho kimi. Shuthi babuZulu inkinga iqale kuwo lo nyaka. Ngithi nje wonke lo nyaka ekhaya khambi kahle kangangokuthi khona la ngeke ngakufonela ngasho ngathi ngivelelwe nayisifo ekhaya. Kunomfana wami washona. Kanti naye lo sele uyagula iyo into futhi eyenza ukuthi ngiphaphame noma nginyakaze ngize kuwe. Ngizosho nje into eyangiphazamisa saba ne conference baba. Ngahamba isikhathi eside ekhaya khona izinto engazange ngisazilungisa khona ekhaya. Kodwa manje inkinga esengibhekane nazo baba bengibone ngathi ngizokwehla nako lokho ngivele ngikiyeke nje. Manje nako angazi mangikiyeka ngizoyenza njani ngizoyenza kanjani ngoba ekhaya khambi kahle kakhulu. Ake ngiyakuzwa ke Ndlovu mari ngeshwa. Mangikhumbula usafika la kuqala uzalakhela ekhaya uzoyithatha lento ngakutshela ukuthi kunemigomo yakho ongamelanga ukuthi uyenqe. Noma suwenqile lakhe kuloko Ndlovu angiboni ukuthi ngizokhona nokusiza lakhe ingane yakho. Yona ukambe emhlabeni izohamba.
and okugcina kuze lakho uthola ukuphumula Ndlovu komele lakhe naye ubalandeli. Mele mkhulu kahlompe abalandele kanjani? Bantwana bami, uyazi lo mnumzane lo lakhe uthathile unesikhathi sakhona sokudla yahlatshelwa nenkomo iphutha nje nelilodwa nje nolenzile kungakwenzaka lakhe lokho lidla khona lapha ekhaya. So njengoba kuye la kumele uthi lakhe wazi awukho ngizokwenza iyodla vele iqothi ingibokode nesisekelo khona ekhaya. Phumula yokuthola sokambe lakhe yena. Angithi mkhulu bowuthe neinkukhu angazi azenzeni. So inkukhu zona Wenqisile konke lokho abantwana bami. Wenqisile lakhe konke. Sesikhaliphile kakhulu. Sokungaphezulu kwamandla wami. Uyazi ukuthi naye lo mnumzane lo sawuthatha sawumlanda kude kabi. so Mothomolo ha ona ntho e ka tjentjhang this thing because if I keep witse a kene le dinama tsa dikolobe a ke tseba dikopelo a ke tsebe buile ntho tse ngata but ha ona re ntho e ka kgutlisetsa morao di ntshwe dikolobe tse o be le solution sorry. And uyasho mkhulu futhi ukuthi kudala ezenza kahle lezi zinto uphazamise ile conference lena obenayo nokushona kwengane ukuthi ehambe yodila naloko so wangasakwazi ukuthi eqhubeke yenza lento othi eyenze so uphazamisekile kahle kahle. So because of Mothomolo utlwisisa re bohloko ha se hore if the only way forward kore yena ntho ka yetsang fela kore a hlokahale. Bantwana bami akuthathwa kalula lakhe lokho. Akuthathwa kalula. Ukundlula kwengane isusa siqale lakhe ngaye. Nokwe conference kuzibandla luzelande usetshenzele uye lakhe lo makhula wami. So anyeke ngisakhona abantwana bami nokumsiza yebo ngiyathanda kumncedisa kakhulu. Yebo ngiyadabukelana naye. Mara kungaphezulu kwamandla wami. Akakhona ukuthi inkosi yami athandazelwe maybe lento isuke ke kuphele because like this thing like I understand. Asike zikamoya lezo mntanami. Ukuthandazekelayo impilo. Mara lokho asokwamoya. Akho lakhe engakusiza sokwamoya. So ke ntho ka mothusang ka yona he beside to ga tshwantse a lahlele batho a bolae batho ga itsenga ke se bila ba swantona so uthi impilo yakhe izothathwa mfana sesiwarithi ngaloko mkhulu kahle kahle silana ukuthi sicela ukuthi le ngane egulayo naye mkhulu bebe safe benganza noma yini esemandleni. Ngakhoka nemali Ngabeka mthusa ke Jozi Pasco konke ngithanda nje ukuxolisa ngako konke indlela ekwenzakale ngayo bengayenza ngenye indlela ukuthi ngize nomndeni size sizokoda ngabona ngathi mangithola labantu abathi bazonginceda mhlambe kuzozwakala mhlambe nawe uyicabanga mhlambe ungiphuncethe ukuthi mhlambe makuthiwa khona indlela elahlwa ngayo noma eyekwa ngayo ngizame ukuthi ngiyeke. So mkhulu kopa botsa something Mothomolo ka umotho wa setso ene ke a tseba go mhlomong a ksuwe umuntu oqala ukuthi umthwalise laba awuna motho kileng atla wena mhlomong akaka sasifuni isithwalo bese kwenzeka ukuthi uyancedeka. Njengoba ngishilo kwaseqaleni ngamchazela ukuthi ngayilanda eMalawi hleza ngazamela ngakuphe eMalawi hleze bakhona lakhe abangamsiza ngoba phela mina ngayigcina lakhe imithetho yakhona yabo njengoba sokudla lakhe endlini uqalile lakhe nanyengane akusekho lakhe ngakhona lakhe ukukwenza akukho engakwenza abantwana bami ngiyathanda kumsiza ngiyazwelana naye kakhulu ngiyazwelana umthetho abantwana bami uyazi ukuthi samlandaphi. So Mothomolo I'm so sorry like lovers mkhulu ke batlo understand so ka le maqhula sa ke lebese mo bitsa o ibitsang ntho wena o ifile ngabuti ha o khona u communicate le yona wena na o itse go batse bakeng ska wena le mkhulu please ngoba nguwena umnikazi mkhulu and yini abantu vele angithi uwamthwalisa and ungakwazi nokuthi umethule futhi ngendlela omthwalise ngakho u communicate naye utshela ukuthi manje usesiya stop akithi yenza jwa ukuphuma kwayo lakhe la egcekeni nala sayilanda lakhe khona ayizange seyisabe lakhe phezulu kwezandla zami bokuye lakho kumele ukuthi ayinakekele lakhe ayilawule nami nginako kwami lakhe la endlini ngokunakekelayo umthetho. So bantwana bami njengoba bengishilo ukuthi nginabantu engibhizi lakhe ngabo engibasebenzayo Bob ngizocela lakhe intete noma landle ngizathela khanipha amanzi yazi nibuya kude malwandle lovers ke kopa samaya riskam emela please ivakathi zama amanzi mara mkhulu no baba umfundisi akazamaye please njengoba sengishilo mntanami lakhe eMalawi hleze bakhona bangakusiza ngoba nami ngayigcina lakhe imithetho
mhlampe ngicela ungikhulumela mhlampe nabo makuthi khona Ntate, lovers kopa re nke ntate Moruti please. A re tsamaye ntate Moruti. Okay mkhulu siyabonga ngokungena ejareteni yakho. Siyabonga ngesikhathi sakho. Nambeni kahle bantwana bami. Thank you. A re tsamaye ntate Moruti please. Lovers ona ntse re tlo e etsang. A re se so mfana. Ai re tla buela ka montle re jareteng ya mkhulu. A re tsamaye. Yazi complicated. It's very painful baba. Inkinga yabona into abantu abasuke beyifake kuzona umuntu Ei, omdala. ke stressa ke ntho tse di ke nako tsona ne di bi maka chelete or eng. Lovers, ha re se so mfana. Pele my ntate Moruti re na le ntate Mokwena. Re tla mo thusa lena or re thole one of ngaka tse ko Malawi tse strong. Yeah, oba Mokwena una i-connect ya Ya batho ba Malawi, ya dingaka tsa Malawi. Yes. Mothomolo. Una i-connect. Ntse ke le tshonko wena no ko wa sebakeng. Re tla nne re le rona go thuse. Re tla bua le ntate Mokwena. Ngaka ya rona Jozi Bioscope e na le go thusa batho ba bang. Ha se ya rona ke o thusa batho but ka re sebetsa lena vele re sebetsa le ntate Mokwena. So no re tla mthusa ga re connected dingaka tse ding tsa Malawi hobane ona ntse re tlo yetsa no rona ga batla o thusa. Yeah, situation uncedo lana ngiyabona ubaba uyangijikela ibhlungu lento ngoba nami endlini angisazi ngizofika ngithini ngaphelelwa amandla tsa mathwala di ditlwella. I'm so sorry. Masuka khona lana sokugijima. Wait again guys, ntse re tlo yetsang no re le Jozi Bioscope. Re tlo thusa ntate Moruti ka ntate Mokwena ngaka ya rona hore at least e bone hore e etsa jwang so that ntate Mokwena a tlo kgona hore connecta le dingaka tse ding tsa ko Malawi. Ke kopa le kopa ntho iwane. Ke kopa ha o le motho o ithute o amohela ntho ntate Modimo o fileng yona. La e ka ba bonyane bo ntate Modimo o file bona because of guys rona re utlwa bohloko le rona re batho. Ha se re tla mo re tlo le thusa e be re fitla o no rwetsa re fitla mo rwala o ha o sa kgona wena o rwetse ka ntlu wena o rwetse ka eng o ba bima because of ha o sa thusa le mo ho ba bohloko rona ke kopa le stopeng ntho tsa marwala please. Ke a le rata guys, and I'll see you in the next episode. Yes baby.